Bola Ahmed Tinubu. I don't read social media anymore. Na rimwe nkenera imbuga nkoranyambaga n'itangazamakuru kuko rinzamurira umuvuduko nkasonza ntabyo njya nsoma iyo nshaka kuruhuka mu mutwe abana banjye cyangwa abakozi nibo bambwira bati aba bavuze ibi aba bavuze biriya naba ninaniriwe nkababwira nti nimusigeho. Uyu ni perezida wa 16 wa Nigeria akaba umukambwe w'imyaka 73 y'amavuko. Umusaza ibyo avugwa ibitajya bivugwaho rumwe mu itangazamakuru kubera gufata ibyemezo kwa Bwana Bola udakozwa ibyo abigaragambya. I know many did not vote for me. Nubwo benshi mutantoye simwatsinzwe se kuko umukandida wanyu ntabwo ari aho ndi kano kanya. I stand now. Kuri we itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga kikaba ibintu adashaka kumva. Amateka y'ubuzima n'urugendo rwa Bola Ahmed Tinubu muri politike yabaye umuyobozi w'igihugu cya Nigeria kuva mu mwaka wa 2023 kugeza na n'uyu munsi. Kuva mu mwaka wa 2023 akaba afite amateka maremare mu buzima bwa politike. Amateka y'ubuzima n'urugendo rwe muri politike akaba yaragiye anyura mu byiciro bitandukanye akagira byinshi byihariye nk'umuntu hirya y'ubuzima bwa politike kuva mu bwana bwe kugeza na n'uyu munsi. Umugabo ufatwa nk'umunyarwenya gusa akaba yarazanye impinduka muri Nigeria. Ariko mbere yuko tujya muri byinshi, Bola Ahmed Tinubu ni muntu ki bitabye ubuzima bwe mu mirimo myinshi yakoze n'icyo azibukirwa. Yeweho amazina yanjye ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aho wageze ni kuri World Today iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye. Kora subscribe kuri utarayikora na sharing twagura umuryango w'itandukaniro ikaze sasa. Tell me what are we producing? Ni iki dukora tukagurisha mu bindi bihugu? Nta nasiripa kwe twirira impuzi y'inka zacu aho kuzihindura n'ibikapu n'inkweto. Icyo ni ikimenyetso cy'ubukene. It's a sign of poverty. Murankunda. Bola Ahmed Tinubu yavutse kwa 29 Werurwe mu mwaka w'1952 avukira muri leta ya Lagos mu murwa mukuru wa Nigeria. Nk'abandi bana mu bihebye yatangiye amashuri abanza aho yagiye kwiga mu ishuri ribanza rya St John's Primary School Aloloya mu mujyi wa Lagos. Hanyuma akomereza amashuri ye muri Children Home School Ibadan. Mu bihe byo kwiga kaminuza yimukiye muri leta zunze ubumwe za Amerika mu myaka y'1970 aho yakoraga akazi gasanzwe kugira ngo abone amafaranga yo kwishyura ishuri. Aho yize muri Richard Jean Doley College hanyuma akomereza muri Chicago State University aho yarangije mu mwaka w'1979 afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu icungamutungo accounting. Nyuma yo kurangiza amashuri yakoranye n'amasosiyete muri leta zunze ubumwe za Amerika nka Arthur Andersen, Deloitte na GTE Service Corporation nk'umubaruramari. Yagarutse muri Nigeria mu mwaka w'1980 maze yinjira muri Mobile Oil Nigeria. Mu mwaka w'1987 Bola Ahmed Tinubu yashakanye na Oremi Tinubu babyarana abana batatu aribo Zainaba Habibati. Umugore we kugeza ubu akaba afite imyaka 65. Bola akaba umuhungu wa Alhaji Abibatu Mogaji. Nyina akaba ari umucuruzi ukomeye icyarimwe akaba n'umuyobozi w'abagore b'abacuruzi ba Lagos. Akaba yarapfuye ku itariki 15 Kamena mu mwaka wa 2013. Umwirondoro wa se wa Bola Ahmed Tinubu ukaba utazwi neza kandi ukaba utarigezwe unatangazwa ku mugaragaro. Abasesenguzi bamwe na bamwe bakaba bakunze kuvuga ko atari umwana wa Abdulrazak Mogaji umugabo wa nyina Abibatu. Kubera iyo mpamvu umwirondoro wa se ukaba warakomeje kubibanga. Itangiriro rya Bola muri politike urugendo rwe rwatangiye mu mwaka w'1991 ubwo yinjiraga mu ishyaka Social Democratic Party SDP. Iri rikaba ishyaka ryashinzwe mu mwaka w'1989 n'ubutegetsi bwa gisirikare bwa Ibrahim Babangida ariko rikongera guhabwa ubuzima gatozi mu mwaka w'2013. Imirongo migari y'iri shyaka muri agenda yibandaga cyane ku bumwe n'ubwuzuzanye mu gihugu hakubiyemo n'imibereho myiza n'ubutabera. Bwana Bola Ahmed Tinubu akaba yarabaye senateri mu mwaka w'1992 aho yatorewe kuba senateri uhagarariye agace ka Lagos West. Nyuma aza kuba impirimbanyi n'umuvugizi wa demokarasi biza kumuviramo kwerekeza y'ubuhungiro nyuma yo kutemera n'ahakana ibyari byavuye mu matora ya perezida wo mu mwaka w'1993. Tinubu ahita umwe mu bashinze
ishyaka National Democratic Coalition NADECO, uyu ukaba umuryango uharaniye kugarura demokarasi muri Nigeria. Ibyo bimuviramo kwerekeza y'ubuhungiro mu mwaka w'1994 maze nyuma agaruka nyuma y'urupfu rwa General Sani Abacha mu mwaka w'1998. Mu 1999 atorerwa kuba guverineri wa leta ya Lagos, umwanya yaje kubaho mu gihe kingana n'imyaka 2. Muri manda ye akora impinduka zigiye zitandukanye zateje imbere ubukungu n'ibikorwa remezo bya leta. Nanone kandi yagize uruhare mu gushinga ishyaka rya All Progressive Congress APC mu mwaka w'2013. Yaje gutsinda amatora ya perezida mu mwaka w'2015 rigakuraho ishyaka ryari rimaze igihe kirekire ku butegetsi PDP. Perezida wa Nigeria Ghana Bora mu matora ya perezida yo mu mwaka w'2023 yari yatsinze, maze kwa 29 Gicurasi muri uwo mwaka wa 2023 arahira kuba perezida wa 16 wa Nigeria. Ubwaho hahita haba ku gasongeraho urugendo rwe rwa politike rwabashije kugera. Kimwe mu byo yahise yihutira gukora kimara kugera ku butegetsi, yahise akuraho ibihe bidasanzwe muri leta ya River, ibihe Nigeria yari irimo kubera ibibazo by'intambara n'umutekano muke. Nyuma y'imyaka 3 y'intambara za politike icyarimwe, Tinubu yahise akuraho ibihe bidasanzwe ashyiraho guverinoma y'abadepite ku wa 18 Nzeri mu mwaka w'2025. Kuvugurura ubukungu mu bihe by'ubutegetsi bwe, ubukungu bwa Nigeria bwariyongereye aho ingero nyinshi zibigaragaza. Urugero, amadovize yiyongereho harenga miliyari 20 z'amadolari, kandi imyenda ya leta yose arishyurwa. Mu bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, guverinoma ye yashyizeho gahunda yo gutanga inkunga ku bacuruzi baciriritse ndetse n'ikigega cy'abanyanigeria cyo gutanga inguzanyo ku banyeshuri bo mu mashuri makuru na za kaminuza. Yagura ibikorwa remezo, amazi, amashanyarazi, ibitaro, amashuri n'ibindi bigiye bitandukanye. Umuyobozi wa banki y'isi Bwana Ngozi Okonjo-Iweala yashimiye Tinubu kubw'ubuyobozi bwe mu gufasha ubukungu bwa Nigeria kongera kwiyubaka. Abasesenguzi mu by'ubukungu bavuga ko mu gihe cy'umwaka umwe akimara kugera ku butegetsi, ubukungu bwazamutse kuruta ikindi gihe icyo ari cyo cyose muri Nigeria, kandi ko umutungo wa leta wiyongereye. Gusa nanone ku rundi ruhande, wari guverineri wa leta ya Kaduna Nasir El-Rufai yashinje Bola Ahmed Tinubu kugira umugambi wo kongera igihe cya manda ye, amugereranya na perezida wa Cameroon Paul Biya, perezida ushaje mu isi. Gusa ibinyamakuru bigiye bitandukanye by'imbere muri Nigeria bakavuga ko ibyo bitashoboka kubera itegeko nshinga rishinzwe kurinda demokarasi. Amateka ya Bola Ahmed Tinubu yagiye ahura n'ibibazo, impaka zitandukanye, harimo ibirebana n'ubuzima bwe bw'imbere mu muryango ndetse n'amashuri yize. Inkunga yatanze kuri perezida Muhammadu Buhari mu matora yabanje n'ibyigeze kuvugwa mu rugo rwe aho hafatiwe imodoka itwaye amafaranga menshi. Ibyo byose bikaba ibintu byavugishije benshi, ariko nanone akaba umugabo utarya indimi, uvuga uko ibintu abyumva, umugabo wahinduye byinshi muri Nigeria. Gusa kuri bamwe bati ni umukomediye bitewe n'uko buri umwe uko mwakwigaragambya kose tugiye gukuraho ubufasha twabahaga, kandi niko kuri. Abakunzi ibi biganiro byacu kandi byanyu, kambashimire byihariye. Amazina yanjye ni Maniragaba Alphonse. Inshingano n'akazi kanjye ka buri munsi nk'uko mbikwibutsa buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Iyi yo ni World Today, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye. Turabakunda cyane, Imana ibarinde bantu banjye. Ciao.